Zdravo svim ljudi i dobrodošli na YouTube video. I ovom kratkom scenom vas uvodim u čitav serijal iz Goslara. Ovo video koji ćete upravo vidjeti je samo putovanje do našeg odredišta, ali osim da ipak treba da kažem nešto više o ovom videu, jer u videu koji ćete upravo pogledat nije baš toliko detaljno opisano. Znači, ja sam u januaru ove godine aplicirao za jednu stipendiju, Pašovu stipendiju koja se održava u Nemačkoj i ima gomilu tih stipendija, odnosno lokaciju u Nemačkoj. I to su uglavnom kursevi jezika na kojima vi upoznate gomilu drugih nacionalnosti i gomilu drugih ljudi iz cijeloga sveta. Učite jezik, ali u zabavu, bez stresa, i to je zaista prelepo iskustvo. U nekom delu stipendije uvijek imate mogućnost da položite neki od getovih ispita, poput A1, B1, C1 ili kako god. Tako da. Ja sam primio novu stipendiju, odnosno dobio sam je i bio sam u Nemačkoj u Goslaru. Ovaj video koji ćete upravo gledati je zapravo moje putovanje do tamo i to je to. Ništa nisam snimao u ovom videu, ali uskoro kreće ceo video. I bit će više videa, mislim da će biti ukupno 5 ili 6 iz celog serijala gdje sam snimao različite, znači, i izlazke koje smo tamo imali, a i sam kamp na nemačkom. Tako da, uživajte, a mi se vidimo uskoro. Ljudi, samo da vam se javim, evo nas ovdje kod aerodroma i upravo putujemo, tako da ovdje započinjemo zapravo ovo putovanje iz Goslara, tako da, see you there. Tako da krećemo Slovenija. Ljudi, upravo smo ušli i čekamo poletanje, tako da. A lot to do into vacation I had to with that flight. I posle toga imamo presedanje tu nekih 3 sata i nakon toga idemo za Hanover i autobusom do Goslara i to je to. Snimimo brutalne patike. Evo nas na frankfurtskom aerodromu. Trenutno smo na pogrebnim stepenicama. Hello! I dobrodošli, evo ekipa ovdje. I evo smo našli zapravo naš Gates. Išli smo busom! Da, bukvalno kao kroz fabriku neku. I evo nas sada ovdje na pokretnim stepenicama. Wow! Nemački pokretne stepenice. Da, i sada idemo bukvalno da nađemo Gate i onda tu da se usedimo. Let imamo fazno za 2 sata, tako da nam imamo pauzu, jer kada smo bili u aerodromu BG-u, gotovo smo zakasnili, da nismo trčali, tako da tako da eto. Poučeni tim iskustvom. Da, sad. Da, sada smo ovdje na Frankfurtu koji je, znači, jako glomazan aerodrom, valjda najveći u Evropi, tako nešto. I evo je voda za aerodroma. Ali bukvalno kao i ovo je shopping centar, on nije aerodrom, znači... Pa bukvalno, znači imate gomilu ovih spratova i stepenica. I imate svega i ničega, bukvalno, znači imate gomilu nekih gateova, gomilu nekih radnji. Evo 50. Vadi para, evo ga naš gate, finally, tako da. Ok, jedin, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao. I ako jeste, obavezno ga lajkujte i pogledajte obavezno playlistu Goslar u kojem ćete zapravo vidjeti sve ostale narodne videe koji će izlaziti i bit će vezani za tu temu. Tako da, kao što sam rekao, ovo je samo uvodni video, samo putovanje do
Frankfurta, faktički, ali sam Goslara uskoro kreće video, tako da se subscribe-ujte i upalite to zvonce kako biste dobili obaveštenja. To je to, mi se vidimo uskoro. Ćao!